Ta hakani ke sngi ngadan ni ke banaingu yo Blei na amta ni ke por ngadan man hikai pat ipi ga jingi dei bat kani ke ju hi ke jing hikai ga be dei bat ke Jingduwai ka bangala kren mentalai teli agani ka tayo bat ngala ai kerteng Blei ingim yo ya ga Jubab hagani ke jing hikai jonga pat ka bangan sedang mentag sngi ngan kren ga ju ko phang tang mga ai kerteng ya kani ke jing kren jonga ka Jingduwai bau Blei u Jubab. Kiran shibon terlipat haga Bible ki jing hikai. Ki bangila ia kaban yo ia ke jing hikai kumno bangin duai. Namar ngiyo i badan shibon pat ki Jingduwai ki bagi briu ki duai show Blei. Haki jing isham haki jing haki jing ikendu jonki. Ki bau Blei u Jubab ia ke Jingduwai jonki. Kata kadai kaba ngas ngutanat pat ban peni lesi ngan repeat biang sajisen. Hakini kilai tu yang ngakren sepang Blei ngimyo ia ke Jubab. Mentapat ngan peni pi ia ke Jingduwai bau Blei u Jubab. Bat kani kan pelong pi bapin sngot ho ia ki rukom duai. Kibang ngam say nala de la ni ngam pen i gane nala ga jong jingem ngakwa ngan pen i fi na ka ai ka bang puli na ga tin ga jong Blei hat kini gide ki bangala ju hikai bon se na gani ga Bible ha ki por ki ba men shua ngala hikai gane what a voice message ha ka jingi dei bat kini ki rukom duai tinamar ba kadon kami ngi banyai pen ken mau bahabangi duai ngekwa bapinetip kumno ban duai ka eka jingi sham ka eka bapi kendo o dan teng ni hapan snot ho igita gi egi nama teng ni shuduai bon pa ki priu gi shuduai bon pa ki priu gi duai bat ni duai klem le snot ho pat Blei ba ngi klem yo ega Jubab ka dei nama ngi klem nang ban yo i ega ktien ga jong Blei kum no ga hikai tingan pen i pi menta gi sngi ba nginum shuduai hareng in the pet ega nomrem na ga ktien ga jong Blei na ki priu jong Blei ki be kendo ega jaka ka be nrei haba ki duai maki u Blei u Jubab uta u baningkong u bangan pen i menta gi sngi lesing ini shong tang hang ne hi agani ga jingi kai junga ka ba menta gi sngi gani ga voice ka ba san spa sau pu ndai ngini kren be tangi gani ga lenong menta gi sngi ba kata ga dei ngan pen i pi ya ga Jingduwai ka jong new prophet u bukrau utau de Elijah ngala jukrani gani bon sen rai ga dei ka wain na ki banga sha snotnat banga yo i baga ne ga dei ka ba don kam fi ngan peni pi gane ia ga Jingduwai jong Elijah kumlo bo Blei Jubab nrei shwai ga bangini poishata ngakwa bangani thu ipi kindiat ia gane ga jinglong jong kani ka por ga ba Elijah don fi u Elijah u de prophet jong Blei u banga snopla banga puli ga Bible bakaru komi jong no brio upau kensan hakani ga Bible hakani ka kitab kis iung ga beningkong kal nong ka bakhan nyo but u Blei u sayo no brio ya kaban job ya ka jait Israel biang sashisin bakan syakri u Blei ban job ya ka leadership lani ga jinglong nong yalam ka badana Israel ka babakla ka jong Ahab bat ka tinga jong u ga Jezebel ban penkelon ia ke jing mani Blei tau ba ke jing mani ksoit na ke jait Israel fi u Blei u sei yo no brio u Elijah hakapor ba ke jait Israel kadana pedeng jong ke jing paidien ke bakrau kadana pedeng ke jing bakla ke bakrau bat kadana pedeng ke jing ele ke bejur bat u Blei u sei no brio ba unwan ia ke ban penpenai ia ke jing rang terkong lais nem rubnai bat ban ong bakhanum dan slap lemni umjer hadu lais nam rubnai kabalong kum kadak jong ke jing bishar ke jong Blei yo Ahab ye Jezebel but ye briu Israel ke baklem treshu ye kaban shakri yo Blei be im
Nagkataon nga kwa ngan pinipi gani na mga kren kumta nga kwa babin shy mentagisngi na madana preng jong file se pimretip ya gani ganong rim but nda adin ba u Elijah umi u Blei u ai u kektian ba un pen bana ya gani gajing rang terkong but ai ngu u Blei marsen de pen bana u ong u Elijah ke mame le ri no se ke krem ke bekerteng ke hajan jong gawa kirit baru Elijah uri ang tan re nang tu pipuli ng Bible katu ke jingrang terkong ke selama bat ke wa kirit kerengat no u Elijah umi no nang tu de ke hukum ke jong Blei baru let pat segisnong sidan kepada ke mo ulet no siapa serafat kepada ke sidan but hang tu song tu ke yeng tu ke riu kan thai ke jaga jingker khu ke jong Blei ke Kamba pen kia wat itu khona din bau poi ke jingyap bat ngio i ba u Blei buri u but nda kala poi ke por ke lanong ke bakhat pra u Blei u sei u Elijah kani ke bang kwa ngan pen i fi ye kani ke jing shi shafi nda ke por bau Blei umut no ban Jubab ye ke Jingduwai ke jong u Elijah u Blei u ong u Elijah galanong ko bakat perangan puli gani uang ngakan mau kat mengadang keren ni sisien ngalak keren ni gani hagani ke voice message but mentangan keren biang nama nga sngut hu ba kani gade ke bang ade ban hikaya pi nama gade ke bedon kam tam fi ngan ong kum ni gani ke par kani ke bang hikaya pi gani ke par kam da day ye ke Jingduwai kabangi duai yara desimat lesi gade ke bedon kam hi ban le ke niru mereka ni ke Jingduwai kabanga hikai mentai gade ke Jingduwai kabakta ya ke ri ya ke jait ban reo fi kani gade ke Jingduwai kabakta ya babon balang fi apan skot ho ba ya ke Jingduwai kani gamde bu duai Elijah bu don problem melody mdei na marga jingjin jar jong no hangne kaba kibriyo ge kendu shimet yeng shisem kani ke jing kadai ye ke jat pen riyo bro kawai but dei na kata daw kani ke jing tuai pia pan sngot ho kadai ke ba kham he kadai ke ba ni hab ban sngot ho ye ke jingkit kli ke ba don how Elijah knang ba kan long ke jing men to ngiru habangi tuai ke riyo ke jat pen riyo fi de fi yo i ke ta dur pen se sngot ho ma teng dan ke jing tuai ke bangi hikai kelum bangi duai bangi nyo ke Jubab da ba duai u Elijah nang ta mangi klem te pa duai ke fina puli na ga Bible kidan ki pri duai ya de ka hana ka duai ba kan yo khon ka dala ga jong ga rukom na bi pet kidan ki pri duai na ba ki pang ba ki nyo jingpen kia ka dala ga jong ga rukom andre kani ke jing duai ka ba Elijah umut ban duai lani kani ka de ga ba Blei umut ban Jubab kam day ia ke jingdan kam shimet ke day ke bakta ia ke ri bagi jait beri Israel berawai. Tengah kuat bapin ring dur nang ta bapin yo ia ke jing krau jong ni ke jing jang ni. Ke poin ke peningkong ke bangga kuat ngini keren mentang sengi ke day. Ladangi kuat ban yo biang baka jing terkong jong ke ri ke jingi. Ngakeren ni ke ta mentang sengi. Ladangi kuat ban yo biang baka jing syakri Blei jingi. Kan light no na kani ke jing rang terkong kat ni. Mangin yo slap ia ke jing tray ke jong Blei ke ding ke jong Blei ha ke jing shikri ha ke ri ke jait ben rio jingi kaban tangdo ia ke jing mani Blei tau ia ke jing mani ksoi ia ke jing le persha dan kam ia ke ni ke jing tuai kabangin sngal tho nau Elijah kabaning kong ke point ke de ni tangini puli Elijah ngini puli merbarang kitab kisim ke beningkong kalau nak pakat prak kani gari ketin ke beningkong tam ke bau Blei uong yo Elijah hak porjong ke tension ke bekrau hak bekadan ke jing terkong ke besyirkai hak lenong ke pakat prak uong hadian bonsngi ke ketin utrai ke lawan hau Elijah hak snem ke belai ke baong kelek pen ledi hau Ahab anda kumta dengan sepak slap agak kendau. Fi
Pi ikan ni kadai kepor. Udah Blei berhukum mu Elijah unri. Haga tu ke krem. Syong tu ajan kawak kirit. Penri iu ha serfat. Haga tu ke senang sidan. Hayeng tu ke riu kentai. Andrei ndapoi haga ni ke snem ke balai. Pipuli na ke Bible. Blei umut ban Jubab no ini ke judgment riu. Uong yau ni prophet jong Blei Elijah wang. Sengapa ngan puli biang sisen wang. Kilet pen i yalade hau Ahab. Hika ni kalau kenjaman siya madu kata. Kabangan keren ni gani kendiat ni kepor bapindup syai. Fi upha ban let syau Ahab. What should do I kendong Elijah? Kam day memen duai na krem. Blei uong yau Elijah. Yang judgment takala day kepor bamenet ikendo. Yau ni Ahab. Usim juga judgment Israel ubalak bakla. Tang ba udang dan haga authority, haga ikhtiar udang bat mau yaga judgment Israel. Ke tengah jeng uga Jezebel kadang dan haga bor. But Blei uong yau Elijah. Kalele ke por meba management yang hakmat jeng Ahab. Wat num septing yu. Keren bet ya kebedeban keren. Let yesham yu. Yang bet yale persya. Keren bet dah bet. Kenang ba kandan kejing, kenang ba kandan kejing Jubab kejing ay kejing duai kejame. Fi kata kadai ke poin ke bangakuak ngan hikai hagani ke por. Fi ladang ikuak man yo i bagajat ben riu jengi. Kan yo i biang i kejing tray kejing Blei. Ngakren bet kumbang asnot ho, ngakren bet kumbang yo i. Pio ini bagi plan jong ke government lani ke pertai minta kebadan hari India ke jeng sensyar kedar. Pio ini meminta ngindan haga jaka kaba sakat tu kan Islam ngini kendo ya kaba shisha haga negeri jengi. Mereka kadai pio ke jingwan daga jing temu ya kaman penkela Hindu state ya gani ke regioni berakwai. But la persang ia kaban le daga bor. La persang ruban le daki buat. But piyo iminta kalawan pay siya kanig state ke jengi. Kila rungkeleng kinong kendong hadu hasar. Ke jing hikai ia garukom jing long jing im daga bayarap daga ba bu school daga ba penbiang ki priyo ki ba duk ki ba pli ban sulit bu school ki shabar ban hikai ki ke bakin money Blei tau bat nang tade ban money ki Blei ki bam day bat nang tade ki priyo ki ba pli ki ba duk ki hapan kongo ki taban net na bagi kwai ki jing pule bat nang ta piyo i kala sedang rung wat ang ni shlong menta bakal let keleng bat ngakwa ngan ong pi kala dan ki jing le ka ba jorang ni north east states menta bat kala rung keleng bat POE menta ngidan hago authority kabadan na pedeng kabakum Ahab bat kabakum bukum ke Jezebel haga ni gapor bat ngakwa ngan ongi pia ni gapor lada ka day yang bangin duai ngi day ban sngot ho banginum siduai ha kendong andre bangi day ban sngot ho ban yang judge ban net ikendo yaga authority habanga ong let ikendo yaga authority yikitigi nong yalam yikitigi nong sensyar ke bah klidu lakalong apok ri India lakalong apok hagan agani state Meghalaya ga jengi ka day yang bangin yang ban net ikendo iki kenmau ka jingin le jengi kam day shu kumbalong ha ka pojong Elijah hang ne kale ulet dalaga met ban ikendo yo Ahab ari kenmau ngi minta ngidon aga pertai ka bakan jaman sem ka authority minta ngitip bagadan mdai tang haga bor brio hari kadan haga bor soit but ngakwa ngan ong ipi ga ngipor lada ka day ngi bangin job aga ngi Jingduwai bangin yo ibyang ga Jingtre ga jong Blei haga ri ga jingi kan nong rim ga bang kren hang ni ga day lada ngi day ban duai ngin lek da ga Jingduwai yakaban effect yakaban attack yakaban yang persya yakiban simaman kibabat ya ka authority
Kebapen matla, what iki nong elam ki belong Kristan, what iki ni ki MLA ki jengi, what ini ki MDC jengi, what iki ni ki nong elam seng balang jengi, ki babon ki Kristan, hari ki dana ke jing matla bal ke jing syate, ha ka ba kimio I setia, ia kata ke jing syekri Blei ba dana ke jaka ka pama. Bat khambon ki dan penbana ke jaka ka bagi le persya yo Blei. Maru Blei say yo Elija, uang iki ni ki tin kilat pen I la dia au ahab. Ana kumtangan pasla baka kendawa giwe kentien ngan sa Jubab ika Jingduwai jame. Pengen penifi. U Ahab ke Jezebel ki brio jong u ki Israel bara kadan ke kortit ke bekrau agani ke por. Ke tension ke besyirkai namar ke jingbam dan kamlong rep, kamlong riang, kamlong tray, kamlong kata, kamlong kamai ke ji nganut penong kala parlut ke jingpang kawan ke jinglong kesuai mereka jat beri Israel kala ada naga jaka ke be baru Blei ukwa yo Elija ba unum Jingduwai udai ban let shauni bodan ha ke ikhtiar ngiru la Jingduwai ngidon kam ia kaman te ban khom menyelek persya ia kaman simaman ke babat ia ke jing sensar. Bat na pipuli nang ni ndah bau Elija ule ikendu Ahab kadan gejing ele paramaki gejing keren paramaki bat u Elija wong ikini kitien ya ngin yelet kiyo sejrong jonglum Karmel ngin penlong ke Jingduwai hang ta jerong lo gejing ele kam dei de gesna magado ndege de ke bakin chamen sim de ke Jingduwai mat kene ke jingjang ne ke hikai bahangi mau Elija kremele daga borbrio uyele daga lenti jonga Jingduwai yegene ke ikhtiar barok wai ke badon bar piyo I hangne ndah bau khat yo Elija ukhat sejrong lo amap inga abu khat yo Ahab bat yegene ki nongi tholo pa jonga Blei bal ukhat yeki sejrong lo Karmel ngakwa mga nong fi ka ik beja ke testament ke berim kadai ke bau Blei kwa ban hikaya ke bakin jamin sim haga testament ke betamai menta fi habau Elija ukhat ban duai khat sheying mani ong yang nyelet she temple ong yang nyelet she madan ong yang in kiu shejrong lom fi ke jrong lom ke jaka shejrong lom kadai ke jaka ke bau Blei usai sengotonat lebih puli ke Bible brok away ke jrong lom alor lom kadai ke bau Blei usai le ki bekrau u Blei wan ikendu Moses de ha jrong lom Sinai de na jrong lom bau yo iki bekrau Shuaban poi igaban job igi Jericho Blei yang na jrong lom baru Joshua lebih pet ik yingleng Noah kesakut ajrong lo magari ki Ararat. Pipuli naga Bible weli jau tei ye kedua na jrong lo. Baro ki brio ki poi si jrong lo. Jisu ndau dua ulet shau lom jeng ki olip. Jisu job ye ke perthai berakawai dei ha jrong lom Calvary. Bat ke jrong lom barabor kedai ke jaka ke bau Blei usngau tenat. Balai fitem namar ke jrong lom ngam da keren gilom ngam da keren ini gilom shalong ini gilom ngakren ni ke bakan jaman sem bala da piduai pim dei bandan hatrai aga jaka ke bapo pidei pindan barabor shi jrong lom fi habau khat ia kini ki brio shi jrong lom ukwa bandan ha ke position ke bahalor ba finum dan bor persya ikinong shon na da piyang na trai Hari ada fiang nak klik finio I pidon aga jaka ka babiang. Nakata ka daw nga yo I hang ne bau khat sa jrong lom. Ka kren ni ka jing lau man sim. Pim tip baga Bible kong yangi ki bala yo jing penim. Aga shithi ka ba ar. Aga shithi ka jong ki Ephesus. Kala nang ka ba ar. Lana pin puli uong ini kitin. Ula pin mi pat ingi lembat u. Ba ula pin syong ingi ki jaka peneng. Lembat ukris. Kamat ka haga bagan jaman sim. Ngimdan ang ni kandaw ngidan si jrong. Syaga jaka. Syagita ki jaka ki ba jrong tam. Ha jrong jong ka men sim baman. Ha jrong jong ki tu ki bor
jingdom ke magi tu ki mensim baman ki badan agani ka how bang syukuran ke tin ke si bat nga kwa nganong fi tenginum sha surprise ne pa ringin ki jrong lom Elijah ki jrong lom bat nda ba ki jrong lom u Elijah u wan shi judgment Israel tong ini puli nagal nong ba khat pra pi puli nagal khat ka ba arho ong u ahab ulapa ki kon sel baro ba ki lumlang ki nong itu ulapa haulum Karmel ndala dep ka Bible ko ong ba Elijah ulawan jan tau pat ba baro ulong sakat no pin yang lengo apdeng ar ki jingmat la dau try ulong Blei bot yo unre la dau bal bot yo ta u pat ba shim Jubab ha u shi kentin ru kani kani ka bang ngasai snotanat ban perkhan e rukom duai fi ka Jingduwai ne ka banengkong ngidei ban yele apsha ye ki mensimbaman ki babat ye ke ikhtiar ka baar la ngidei ban duai ngidei ban tip ye ko position ye ka jagayan hangno ngidan hagani gepor atau ngidan hangno ngidan trailum atau ngidan ka jaka gaba hangno ngiyang ngakwa nganong pi ublei kwa ngi bengindan haga jaka gaba jronglom kabaar ublei kwa ru ya ka jinglong mensem ya ka ta jing nganong gumno ya ka ta jaka yang haka bakin jamin sem hangno piyang namar u Elijah u klem kerki banduai uwan chiki kon Israel upertau ong sakat no pat piniang lengo apdeng arki jingmat ladau try ulong Blei bodiu ladau de bal bot beju fikata ka de ka bau Blei ukwa adu mentai sngi bangimla ban duai show Blei kan mau ki kon Israel ki de betip yo Blei beim regila dana ka jeka ka bagi jingai no Blei hagari ka si jantia jingi khambon ngi de ki kristan ngi tip yo Blei beim Andre bon sin da ngi duai ngi mio iga jubam kadai namar bangi pai ga jaka ga bangim tip hang no ngidan u Elijah klem kerke ban duai wan chiki kon Israel bat ukli ki uang ini ki tien sakat no pat pinyang lengo apdeng ar ki jingmat ladau try ulang Blei bimbot yu baladau de bal bodi tau bal kamut ayu kene ke tien ka bang akwa ngan da keren ba fi teng ngi duai bo Blei un wan rai ke Bible kat baga jaga yang jengi ke klem dan ga jaka ka badai ki kejat jengi ki klem yang be jaga site jong Blei ki kejat bagan jaman sim jengi ki dang dan jaga pertei ki dang dan jaga eke bom dai ki kon Israel hang ne ki la dan hapdeng kawai ki kejat ki dang nget hi o Blei beim kawai ki kejat ki la nget ru wat ye ke Blei thau ye ke Jezebel na pedeng jeng ki dan ki bala mani Blei thau lang bat ka Dubai ta ni Blei beim fi ka lada ka don ha bakum ka ta ga position finum yo ibo Blei un Jubab ye ke Jingduwai bat piu inang ni u Elijah usngot namar u Elijah habau duai usngot ho ye ke sur jo Blei ka bau ai ka jing mat yo u but piyo ina am da haba pipuli ye ke Bible u Elijah utip ela de jaga yang jong uga dai hangno kede jrong lom Karmel bat ka baar utip ru lada kini ki kon Israel ke jinglang men sem ju ki kadang dan ha ke jing bom sngot hau unum duai nama kanum poison shanoro baru kuli ki yano pimot ban ngai mantaski yano pimot ban bot fi hagari ke jingi menta haga state megalaya hagari ke si giant ya jingi Shibon pating idan ke Kristan Redan ki bayang bet agaliang jauh Blei dan ki bayang bat ke eke bom day ngidang compromise Shibon akan ke jingim ngidang ya selalang bat ke eke bat ke jingdum ngai le jingi sang tamadang le eke pat ke biya day bat ke jingdum Tuai bahagian ini sengi Blei yung kata ika dot not jang abat jang fi. Manginum yang apa dengan arki jingmat. Lada kadai bangindang yo ibiang ika rigi jangi. Bahkan yo ibiang ke Jubab ke jang Blei. Ngidan kaman syakri bet yo Blei. Hakadang tiga babet. Piyo ina em hang ni ndaw la dep ika ni. Kiyo si jerong lom. Manda kiyo si jerong lom pi puli na Bible.
Kia duai. But kia bo iga jingkanya Lord jang ki artali ki duan. Elijah ai ka hukum iki bagi deban sedang maki ke Jingduwai banum penihar ding hei banum thang ding daga ding brio daga nega ding bangi sliu ding and ringin duai ong Elijah bau Blei un pa daga ding na beneng but uta u Blei u pa daga ding na beneng yau tau Blei ngini mane hikini ki jingle jong Elijah kideki bakan jaman sema adu kata kidan ke message ke beri ba fi iyo ine am ba balay pa u Elijah u ong yang ini kiyo si jurong lom Carmel ngini pelang Jingduwai u khat ino u khat iki kon Israel u khat iki nong itu lo pa jong Blei bal u khat yo balay bitim namar hakani ke por mlasyo ban penget iki kon Israel mlasyo ban pendam ke Jezebel mlasyo ban pen ko ngo yo mlasyo ban pen pai pat iki brio bikin mani Blei ba im mdalan tisyo daga ta mlasyo daga jingilap mlasyo daga crusade mlasyo daga AKA mdalan tisyo ngan ong ifigan ni Jubab Blei Elijah ong ngini duai mdai bangin kentha daga ding brio han ringin duai bau Blei un pa daga ding bana beneng balai pitem namar kani ke perthei ke bahaga ni por mdan syu bala ban penget yingi yakini gi brio ni por kila ngia kila apa ga jaka ga bakim tip syo dei satang lada kiyo ishisha ya ka bakin Blei ya ka ba dei pe take no Blei bau Blei udah pen pau ya laga jong ka buram dak ka bakin Blei ka pameran kan ba brio dei stangata ka ban pen ko ngo ka ban pen jat ege jing mani Blei thau ka ban pen pai ga do not jong ginong yalam ka ban pen kala ka bomot iki pat ba dei satang lada ngiyo ibiang ya ka bakin Blei ka bashisha fi hakini ki sngi ngiru ngi pae ka taga jaka nan mangai yengi bangin dia lab Jisu ki wai pagi brio ki nom ngai ki ba long kasi ki ba don ha ka taika niam Hindu niam Muslim ki nom ngai yengi balai nama ngi long kom jo na kiru ki long kom jo hi ko malong mangi ngiru long kom jo hi kiru ki duai hi to ki jing mani Blei jong ki ngiru ngi le jisangi basami kito ga jing ong ba barok ki niam ki long kom jo hi kin siele seju ko gisni kan mau ngingim dan ga taga jaka ngingi tiap ga lenti but piu ine amba mlashu ban penget wat ki brio ga ne riga jingi wat ki para kristan ro mlashu penget kadai setang la ga ne ga lenti ba ga taga dai ban duai bo Blei un pa daga AKA ka ban peneng fi weli jaw snutho ban penget ye ga ne ga jaj ban rio ko bala rendang mlashu ban pendam me ni Jezebel mlasho ban pen kongo ye kini nong itu lupa jong Blei bal mlasho de setang na u Blei de setang kabawan na u Blei baim berkata kadai uang tungin duai bau Blei bo pa daga ding na beneng kaban bamdu ene ge jingknya yo tau Blei ngini mane aingo u Blei bau Elijah udah beliau berkerau. But ke poin ke bang kuat ngan hikai susu ni ke por. Ia ke Jingduwai ke bau Blei Jubab. Ngini puli susu ia ke dekat ke balai pau jonggal nong ke bekat pra kitab sim ke benengkong. Tang ini puli biang. Nda haba kini ki nong itu lupa ke jong Blei bal kilat duai. But ki klem yo ia ke ding bagan hiar. Kilat telat, kilat hany, kilat jauh senam. But ndala palat siteng sngi ong ke Bible. Hadu ndala janmi datan.
u Elijah u ongan sedang no mga bantuay. Ndah habak kiklem yo baka Jingduwai jongki u Blei Jubab. De hagita kapawu Elijah u ong ngan sedang sa mga. Fi ndah habau Elijah umut bantuay baka dingen hianap deng. Uklem kerke. Ka Bible ko ang agad khat ka balay po. U Elijah ula ang tau pai babaro wana janjanga. U pai babaro ati ula wana janjanga. Ma ula shinay ka tuan utray iya ka bala pentua. Fi ika bang kwa ngan ong fi ka por ka day. U Elijah ula dep ong yu pai ba mene. Sakat no piniyang lengop deng arki cingmat. Ka Bible ko ong ginigi pai ba ki klem Jubab si kantienro. And review kini dekat balai pun daw ong Shwabon duai ong alewan sini si janjanga. Ngini tailang iki tuan ngini tuai no play bim. Kamu no iki tu ki play paro ki babibat. Wan sini si jan. Ngin sedang ban duai hadien bapila kloy ban ban pai show play basisha. Fi ndau khot baro kiwan. Fi ti balai baro kiwan. Lebat bayi kita bengakran. Balai kini gikon Israel menewang wat yang lengo apa yang argi jumat kim Jubab yang baik gila kelumar. Hari mentan dau khat uang wanajan banyak tei gini keduan kiwan. Piti balai kebenengkong kadai kila yo bagi tei ki saus pa sans pa ngut kinong itu lupa jong blebal. Kila duai baro si tengs ngitam. But kila give up, kila surrender, kila priangi ke jing syarem. But ki kon Israel kila yo menta. Blei, kani ke Blei tau, kani ke Blei soy, ke khlemla ban Jubab. Fi hang ta fin yo bau Elijah, udan ke jing stand no Blei. Ukhat mentah gani kesin ke baar. Hadin bagi tei kila give up. Bagi kon Israel kiwan. Kumnu kinumuan namar ki kwa palat bani yo ke bakenca Blei. Bat kila yo ban nakatai ke liang ke bakenca kesuin na ke bamani Blei tau. Ke klem la penihari ke ding na peneng. Nakatagadaw. Nakhat u Elijah ni kiawan. Krui kiulang baro. Maki kia saudong ya Elijah. Maru Elijah tei keduan kabala pentua. Ngakwang anong ifi. Kani gede ke poin ke bangas ngau tenat palat aga Bible bat ke bangas ngau sipat bangimla setiaban pediangnya ka. Nganget baro ngi ki kristanang ni ngikwa ban yo Blei jungi. Bukrau. Pun pau ke bor jong usa sisen pat. Ren dah haba mi ki brio ke bo Blei lo sei. Ki bakhat lang ia ka bani tuai lang. Kecing ngau niam ketrengi. Ngidan ni jing ngau serang belengin ni le tuai bat ki belengin ni tuai belengin ko ngo iki. Ngine tuai hing ni rulang. Ngi kop salagi jong ki balang. Ngi kop salagi jong ki pastor ki nongelam ki padar ki boki ki temen basan ki nongelap ngi kop lala ka jong. Bat ngi klem tre hiar na kata jeka. Bat ndah bau Elijah ukhat kan jayu lada gini ki pai pakim tre wan. Unum la ban duai marwai. Unum la ban le marwai. Walit mut Elijah duai marwai. Udan kam ya ke involvement, udan kam ya ke jingi trailang, ya ke cooperation jong kini gibriyo. But piyo daw ang wana jan. Kipay baki wan. Nga kwa ba niyo bahaga riga jingi. Balingi mi hiyarno na kita ki jing sngaw kurpang. Balingi mi hiyarno na kita ki jing hiyar pateng.
Bali ngim hiar no na kita ki namangila day banyo ino. Ia ka jing tray ka bakraw ka jong Blei ni ka ri jing begini ki no mani Blei tau. Kin pai sho Blei gini ki bam tip yo Blei be em kin nget ia ka jing ya lap jing. Andai ka bas no si ka long. Ni kwa banyo I ka ding. Namangi te lagi jong iduan. Mat ngi shong li jong i group. Li jong I kin hon. Li jong I balang. Ti hang nu ka ngini yo I ka ding ka jong Blei yang ta. Takadaw. Ngkwang anong fi ka ni ka par. Hagani ka klip mat bo Elijah ukhat ki kon Israel. Ki bret lut I ka jing sngaw niam I ka jing sngaw bar. Nama menta ki kwa banyo I shisha I ka buram jong Blei. But ka point ka banga suntanat ka bo Elijah ule ka day. Utay ka tuan ka balapan tua. Fi ka ni ka day ka jing khat ka ba kraw ingi. Nganuat banong menta buon ba ki brio ki lapan tuai ka tuan jong ka Jingduwai. Si buon ba ki balang ki Jingduwai ka lapra. But ngayo I balada ka day ingi bangin yo I piang ka Jubab no Blei. Ngila day ka ban piniang piang ka Jingduwai ka bada day sisa ka Jingduwai. But da ka ba sngongo yo Blei abang puli ka ni. O Elijah o piniang pat I ka ni ka tuan ka bala tua. Lagi kan arta lagi mau. Ka ba represent iya ka ni ka jat penrio barakawai. Fi kata ka day ka picture na ni ka dur. Ka ba Blei kwa yang apa dia fi. Tangin mi yang bani tay duan bangin pen I ba di tang ka balang jungi ka badua ya. Kan arta lagi mau. Ka keren the whole nation iya ka ri ka jat penrio barakawai. Balay ngim pen I bangi day ki badan ha ka met ka jong turai barakawai. Abangi duai nama bangi kwa banyo I ka buram ka jong Jesus Christ. Mday ka buram jong ka balang jungi em. Mday ka buram jong Elijah ruang ni. Bakini yo I ka buram jong Blei. Kinong itu lupa jong Blei bal kila shu shong alolom la shu jausnam la shu pet. Kaya ka banjala daw Elijah duai. Hatau la shishane yaman penhiara ka ding na peneng. But kajingkit kli mentagadan hau Elijah. But I ngo yu Blei bau Elijah. Tay ka ni ka duan. Mana fi puli ka ni ubo I ka jingkanya. Tay ka Digi potop. Banda pen shisha. Balai patay pite banda pen shisha. Banda pen shisha. Bala da tang ding brio ka me. Pindala te daga bun top alor jong ka tuan. Aga dog kanya to. Aga ding. Kala aslay kat ka karay tepi. Kala da tikna banda tang makana da kusero. Nedo mombati, nedo gading ayuyuru. Kame. Nakatakadaw da pensishay. Mamenta kesengi dan syuk da galanti brio. Bait da kabuan na bedeng. Ngala ngiak mangan yo I ke keti brio. Ong Elijah nganut banong kumta. Ina taj man yo I ke personality ke jong brio. Ye ke mind brio. Ye ke mo ke dur brio. Ke keti brio. Ina kwang ini yo I ke keti Blei. Tada go mga duan. Ay kenda yo ibam dan lenti syo ban penmeding daga bol brio. Ni sengi bon ke ding brio ban ke ding Blei. Pada pipet ang ni kecing aingo bala janmet ang kabad. Elijah duai o atrai Blei jong Abraham o Isaac aro Israel. Pentiba kini ke sengi bamelong Blei Israel. But bangalong mga usyakri jame. But ngalale ini ki ibro daga ketien ke jame. Choy ka bangan penkut. Tungin duai daga bangida sengot ho ya ka ketien ke jam Blei. Elijah ni wong kani bangale bro dekat kum ka ketien ke jame. Pat wong ikini ki ketien sengaw yang atrai, sengaw yang abau ni upaj bau ni otip meme utrai melong Blei but me pen pai pat e ka dono chungi. Onda kumta ka Bible kong
tinggal hian apneng pat kala pam do kita ke jing ai ngut hang bali kita pay kala kejit no kita ke ke bak kita ke kharai mana bo pat ba baro ulayo I ya kita kila ya temgan lagi keman bar kila ya ong utrai utau long Blei utrai long utau Blei katakan kita ke bang ko nganong fi dan kami lah nai peniang ki kruset ki behe kemudian kami kena hitung Jingduwai begini ia ke mana peneng kan ikan pen pai bat iki kon Israel kan pen pai bat iki no mani Blei tau Manganget ini ke Jubab ia ke rigi jengi agini sengi trying a yang nang ninga ai ngo ya mena mar kan ke jing hikai but ai ba kan ke jing hikai kan rung segi brio ki be shikri ki be duai kamtam mengin bod ini ke ketien ke jame ko baklang ha ke keteng ke bedon bortam ko jong chisung duai amen bad amen to blame ko khui fi ko blai shibon